Hello. To apang si kado ko hentame kadong pipa jalo kadong. Ni tum nang tum apen chithang pon rape ji lakke child develop tax chithang pon ji. Pang si niliman klarbong tiso apen li tum bang pido kado ke ino bang Jane bora apen ki Siddhartha teron apen ke no bang Merina. Isnang tum chithang pon lakke child develop tax. Lasi chasme bang so child develop tax ke itum wrong group long bang ke isi kithipi RDP ponanji dola. Jasmet ke kidok bet pupera jok child labor itu mong topik child labor pi hansi pudam luputang te usum so bihe ka tum si school ki do nang ji adem si kam chong da dun ro apsam tum hansi tum pudam child labor ile tum usumar so bhan thek long bahari bahari lang kiroi to hol apson lang kiroi kuma tum khan lage ami thang phang gali ponta hotel rong ki thon nam apson tapen ke kumani tum ke maran marenga pi kiwi chanong kiwi bi kiwi apson se topik lang tum class samsi ki donan ji dim se mera pasam maran marenga PC vidam ro tapen ke lang tum kumane itu ke bat ki pan ka chongda don lapen ke kumane adim kidi ki klem dun chongda don ro pasam se topik school ki sari nei dim si lasi la pasam child labor ki sum bek pasam se ke chipajok theknang jima la pasam thak se ni tum nang than pon ji ku pasam pen si child labor ki sum pen ke pajok nei jima lapen ke kopipi aki mesi banang jima lapen ke kusono ladak arong usbar su tum phan Charlie na tu angsong kirung ponang jima la person thak seni tum chatham baje la first ni le pang introduction sen tu na tu phan than pot chalo copy ko song si banang jima abang ala tu sen than pot po हिंदी असमीज में हिंदी असमीज मैं हिंदी में बोलूँगी मैं बोलने वाली हूँ लाइक चाइल्ड लेबर का स्कीम आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है मतलब जैसे कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 बोल के तो आप वहाँ पे कॉल करेंगे तो वो लोग पुलिस के साथ मिलके नहीं तो हेल्थ हॉस्पिटल ये सब से मिलके आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सकता है और आप लोगों को और ज्ञान देने के लिए भी हेल्प कर सकता है और अभी बेनिफिट के लिए मैं मेरीना को बताना चाहती हूँ Kardon, isi mane nang litum sumar chubi don tang ho mane sumar kam choklem don phan pasang ta tum bang lahai school bang padolik e kam pa choklem don phan si ka chubi don pulote la dai chok e dat po ate jong si sumar kapachar liarta ahut pang sinang tum nang litum kam pa chong ta don lahai pete bang ke chok e dat sumar tum nang thek pipe dat po la sorta hot ke kapacharli na pen ko son si kapathek jima pusi lahai ang deng phansi bor inang po sumar han chulang po nang po kasi isi mane sumar to mingbo dat tang ho sumar to mingbo ik dat tang ho mate kat ik joy tang ho la son pulot hebi isi a number do child helpline po number do 1098 po nang litum sita me la son number long call ik right ta chok ang government atum lola bang na so a number long call lo pulote lo nani tum arjulong ladi na kosong si kirap chu hani malasi nasi isi ka jukang tu ledak ki Charlie kang to na tum tuping ba usumar so atumang bong pen Charlie do peta atum sai se ladak ACDS do puson do ma ACDS do di Nasi just maybe kira dak child labor la son kacong dadun usungar tum kacong dadun nang tum ki khang dun son dolo di tapen kira ko Suruh mesen no nang tum ki klem pasamela tapen kira son child marriage lo patas nang tum ki khang dun lo son tapen nang tum ki klem pon bisa no asi tapen ki ACDS hai to mesen gani no si mimi pradan ten tum complain ita me video to hola pen la person alang tum phan ni tum ben
primary child level apa tak tilaan si intom pun kong do template ke punai pun do ledak jong si alang tum ledak son lo child level apa tak jong si aku nang jum tu mate ki klempon bang lepson do tu petang teng tung ledak 1098 lepson adim no kode me da pen ki ledak phone number so biki pon do lebang so along kor petang de dak jil song tu sinang tum panang rapon ji lasi ledak itu tok pun lab loh kuson sinang tum ki konang jima lah has minit dak pun tok pun lab lasi labang so lo tum han ro por po anten sini tum pajupon kong do